Reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza wowe dukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwacu rwa Burundi yacu updates n'amakuru agezweho muri kano kanya. Turi tariki ya mbere z'ukwezi kwa munani 2025. Rero niba usanzwe ukurikira amakuru tukugezaho ariko ukaba utarakora subscribe, ukora subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro tegura umunsi ku wundi ujye abona uri uwa mbere, kuko ntago bigoye. Ureba hasi gato video urimo kureba, urabona akajambo subscribe gakandeho, utegerezo gatoya urabona akamenyetso kameze nk'inzogera naho kandi kugira ngo dukurikire umunsi ku wundi. Tudatinze rero reka tugaruke ku makuru arimo kuvugwa cyane muri aya manywa. Nk'uko rero twabibabwiye, ikibazo kirimo kiribazwa kiti ese ejo hazaza ha AFC M23 igihe federalisme izaba yemewe. Ubwo ibingibi rero byaje kuba byatangazwa kuri uyu munsi. Ni amasesengura yabayeho, twifuza ko nawe ugiramo uruhare, twifuza kumenya. Si ibyo gusa turi bugarukeho, turagaruka none ku nkuru yabaye mu Rwanda. Ni ikibazo cyabaye mu Rwanda, ni impanuka yabaye mu Rwanda, aho rero mu karere ka Rutsiro umumotari yapfiriye mu mpanuka, umugore we n'umwana bagakomereka. Ese byagenze gute? Ni iki cyateye impanuka? Byose ni hano ku rubuga. Si yo nkuru gusa, turifuza no kugaruka none ku nkuru ivuga ko AFC M23 kuri ubu ngubu igiye gushyiraho inzego zayo z'ubutabera. Ibi nabyo turifuza kubigarukaho gatanu kuri gatanu, rero ntujye kure. Si yo nkuru gusa, twifuza kugarukaho nanone ikindi kibazo. Nanone Kenya yiteguye kwishyuza TZ Tanzania cyangwa TZ ku cyemezo yafatiye abarimo abanyarwanda ndetse n'abanyakenya mu Burundi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Ibi byose rero ni hano ku rubuga rwacu rwa Burundi yacu updates. Rero wowe ntujye kure, tera agatebe kugira ngo nibura usobanukirwe byinshi no kugenda bitangazwa gatanu kuri gatanu. Duhereye kuri iyi nkuru yo mu karere ka Rutsiro, ni umumotari witwa Nirenganya Fabien w'imyaka 22 y'amavuko, wari utwaye moto ifite ibirango RE 013 V mu karere ka Rutsiro. Yakoze impanuka arapfa, umugore we n'umwana wabo yaratwaye arakomereka. Ibi byabereye mu murenge wa Ruhango, akagari ka Kavumu, ni mu mudugudu wa Mihigo, kuri wa kane tariki 21 Nyakanga 2025 ahagana saa 4. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba SP Sylvestre Twaje Amahoro yatangaje ko iyi mpanuka yatewe no kutaringaniza umuvuduko. Yagize ati ubwo yaratwaye moto kubera imiyoborere mibi y'ikinyabiziga no kutaringaniza umuvuduko, yananiwe gukata ikorosi ava mu gisata cy'umuhanda yagenderagamo agonga umuferege. Polisi yaboneyeho kwibutsa abantu ko bakwiye kujya bitwararika igihe bagenda mu muhanda bakagendera ku muvuduko mukeya cyangwa se wagenwe bitewe n'aho bageze. Ikinyamakuru igihe dukesha inkuru cyaje kuba cyatangaza ko iyi mpanuka yabaye hakomeretse byoroheje umugore w'uyu mugabo witwa Ntagisanimana Devota w'imyaka 22 y'amavuko, n'umwana we witwa Ineza Eula w'amezi 9. Polisi ikimenya aya makuru y'iyi mpanuka yihutiye gutabara, bajyanwa kwa muganga. Kuri ubu ngubu kubw'amahirwe make umugabo niwe wasize ubuzima. Rero umugore n'umwana kuri ubu ngubu bakomeretse. Umugore n'umwana bari kwitabwaho n'abaganga ku bitaro bya Murunda. Dukomeje no ku yandi makuru nanone twabateguriye. Biravugwa ko umutwe wa AFC M23 ugiye gushyira mu bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ugenzura birushijeho inzego nshya z'ubutabera zibangikanye n'iza leta ya Kinshasa. Muri iki cyumweru abayobozi ba kiriya gice cyangwa se irahuriro barimo Colonel Nanga, General Sultan Makenga, Bertrand Bisimwa na General Bernard Byamungu bahuriye mu nama yari igamije gusuzuma iyo raporo ya komisiyo yashyizweho ngo
ibyutse urwego rw'ubutabera yabashije kugeraho. Umunyamabanga uhoraho wa AFCM23 akanaba perezida w'iriya komisiyo de Lyon Kimburungu yavuze ko iriya gahunda igamije kongera kubyutsa inkiko za gisirikare n'iza gisivile ndetse n'inzego ndetse n'ingereko, icyo kimwe no gushyiraho inzego z'ubuyobozi bw'urwego rw'ubucamanza mu bice M23 iyobora. Ibi bivuze ko uriya mutwe ugiye gushinga inkiko mu bice by'intara ya Kivu zombi, rero ugenzura nka Goma, Rucuru, Masisi, Nyiragongo cyo kimwe na Bukavu. Ni inkiko zigomba kuba zigomba kuba zihabanye cyangwa se zisa nkaho zibangikanye n'iz'ubutegetsi bwa Kinshasa bumaze igihe bwarakatiye igihano cy'urupfu abayobozi buriya mutwe. Urwego rw'ubutabera AFCM23 igiye gushinga rurakurikira izindi nzego yamaze gushyiraho mu bice igenzura birimo ubutegetsi bwite bwa leta, urw'imisoro ndetse n'iz'umutekano. Ntiharamenyekana igihe inzego z'ubutabera za AFCM23 zizashyirirwaho, gusa amakuru aturuka muri uyu mutwe avuga ko zimwe mu nkiko zizaba zatangiye gukora mu bice bikomeye uriya mutwe ugenzura mu mezi make ari imbere. Kugeza ubu ngubu ntacyo ubutegetsi bwa Kinshasa buravuga kuri iriya gahunda nshya ya AFCM23. Muri Kenya rero ni inkuru nanone isa nkaho yatunguye abantu benshi. Umunyamabanga wa leta ushinzwe ishoramari, ubucuruzi n'inganda muri Kenya aritwa Lee Kinyanju yatanze umuburo uvuga ko igihugu cye gishobora kwihorera ku cyemezo cya Tanzania cyo kubuza abanyamahanga gukorera imishinga mito no gutanga serivisi zimwe na zimwe ku butaka bwa Tanzania. Kenya irahamagarira Tanzania guhindura itegeko ribuza abanyatanzania gukora ibikorwa muri serivisi zigera kuri 15 harimo gukora ndetse no gutanga inganda ziciriritse n'inganda nto. Rero bizagira ingaruka ku bucuruzi n'abacuruzi bo muri Kenya. Iteka rikubiyemo ibihano bikomeye ku muntu utazabyubahiriza ryahise ritangira gukurikizwa usibye ku bari bafite uruhushya. Ku mugoroba wo kuwa gatatu Kinyanji yavuze ko mu kiganiro n'abanyamakuru i Nairobi ko ibikorwa bya Tanzania bidafite ishingiro kandi kinatesha agaciro intego nyamukuru yo kwishyira hamwe mu bukungu mu karere hashingiwe ku masezerano y'isoko rusange. CS yagize ati ntidushobora kubishyira ku ruhande cyangwa ngo tubyihorere, ariko ibyo biba uburyo bwa nyuma. Turashaka kubanza gukoresha diplomasi kandi twizere ko Tanzania izahindura icyemezo. Kenya kandi yashinje Tanzania ko yashyizeho imisoro myinshi yagize ingaruka mbi ku bicuruzwa bya Kenya bituma bidahiganwa n'ibindi ku isoko.